abasibukeleyo ke hallelujah bebindawo ngendawo hallelujah because bakhona ke abasibukela ku YouTube bakhona abasibukela ku Facebook ayibo amen asikhona lapha nje kuwasikhonza sisodwa hallelujah sibaninzi ayibo amen ayibo hallelujah sibaninzi nje ngendlela engumangaliso ndiyambulela ke uYesu ngokubana endimise ukubalishumayela kwixesha linjena ixesha le-technology ayibo amen because ngoku le message ayisazoviwa sithi sodwa ayoyalapha qha kuthi sodwa ayibo amen baninzi abantu abazoyiva this message ayibo amen cela ke sibalekeni ke bazalwane nje without any waste of time uYesu ndinceda nje ngihalela ushumayela mizuzu nje engaphansi ko-10 okanye ko-15 minutes ibe nehlile okanye sibe sesiyathandaza ayibo amen cela sibaleke sincwadi kaGenesis chapter number 37 incwadi kaGenesis chapter number 37 cela nje sike sifundele khona amen Genesis chapter number 37 sizafunda khona phaya verse number 5 amen Genesis chapter number 37 verse number 5 ngicima noke Genesis ayisokolisa sasifikile kuyo hallelujah because sishilo ke nathi andifuna waste ixesha amen ithi ke apha inhloko ndaba uYosefu uthiywa ngabakhulu bakhe uthengiselwa eYiphuti verse number 5 kumnandi ke Cape Town ayibo amen apha Cape Town kumana khala neplane phezulu ayibo amen sifushane neCape Town International Airport ayibo amen ithi ke verse bazalwane incwadi kaGenesis chapter number 37 verse number 5 uthi uYosefu waphupha iphupho wabaxelela abawukhulu bakhe kwaba kukhona bamthiyayo wathi kubo kanive eliphupha ngiliphuphileyo yabonani besibopha izithungu entsimini phakathi saza isithungu sam sesuka sema zaza izithungu zenu zasingqonga zaqubuda kwisithungu sam abakhulu bakhe bathi kuye yinene na ukuba uya kuba ngukumkani phezu kwethu yinene na ukuba uya kusilawula kwaba kukhona bamthiyayo ngenxa yamaphupha akhe nangenxa yamazwi akhe cela kwezomthandazo Father God lizwi lakho liphilile linamandla egameni likaJesu waseNazaretha sebenza ngalo ke Nkosi uJesu izwi lakho sikubone futhi sikuve sebenza in our lives in the name of Jesus amen ayibo amen apha siva bazalwane lamazwi Bibhile iyasixelela ukuthi kunotata ekuthiwa uYakobi futhi igama lakhe linguSorayeli wayenonyana abayi-12 kwabanyana abayi-12 kube khona lonyana ekuthiwa nguYosefu ayibo amen uYosefu ithi iBhayibhile wayethandwa kakhulu ngutatakhe and njengoba ethandwa kakhulu njengutatakhe ayibo amen ayibo hallelujah njengoba
reason why obangazamela into ubone ukuthi ayizameke ayakusibathena kunaphupha phezu kwempilo yakho. The devil is after your dream. The devil is after your calling. The devil is after your gift. The devil is after the anointing phezu kwempilo yakho. Unende ngawona bisiya madimoni lapha ko. Intambiso phezu kwakhe, ugqobolo phezu kwakhe, igibte phezu kwakhe, yaqabuka. Hayi babazalwana, nabusathane ngazama ngandlela zonke ukucima lento kaThixo ephezu kwempilo yakho. Ubana wena usahleli kuYesu, ubana wena usahleli ekungcoleni. Akogqirha, akogqirha, akomthakathi ungayibamba ifimbe. Hayibo amen. Hayibo hallelujah. Hayibo amen. Abethi iBhayibheli kayithethayo uYosefu wade phakathi entolongweni. Hayibo baphupha babanjwa. Inkosi yami iqale yathi iBhayibheli uthi lapha phakathi enhlokweni ifavor kaThixo yaphezu kwempilo yakhe. Favor kaThixo yaphezu kwempilo yakhe. Hayibo hallelujah. Favor kaThixo yaphezu kwempilo yakhe. Lento ngaphakathi abakuye imenza ubade senhlokweni, kodwa kubonakala ukuthi hayibo sihlale nalida apha khona
masiphakame ayibo amen masiphakame kukhona into ekade senzeka phakama nawume ngenyawo egameni likaJesu waseNazaretha sesizothandaza ngalona mzuzu in the name of Jesus kukhona into ekade senzeka abazalwane egameni likaYesu okanye senzeka nangoku into abanaphaya endala Nkosi yami kusekhona ezathi kuthiwa the area yangaphandle lizokwenza umzekelo ngayo le fenda ayibo amen kwakuba khona umuntu omangaphandle kuthiwa iJesu ayiJesu umfana lijolise lapho cha kuthiwa hayi shishisi isanetha isashishisa uthole ubukela iTV uthi isashishisa aphinde ayiJesu umfana ngaphandle cha iJesu ayo adidestisina kuthiwa idibambe athi hayibo kuthi kaselegqithile kuyo kuthi aphinde ubuye umva ubuyela left kanye right kancinca aphinde ayibuyisela right kancinca kuthiwa yiyo layo sesiyasondela kwaphinde umfana iJesu kaye iJesu ayaphinda agqitha kuthiwa
waseNazaretha ukulate siyaphuma ngo-8 okanye ngo8:30 ukulate hayibo amen lo maxesha nje manince njalo lento lapha ngaphakathi enhlizweni yakho ayikwenza ufike early ngo5:30 ukulapho ufike uthandaze ngoba awafani amandla kaThixo ozoweva xa uwethe naxa sesibaninzi lento ufuna ukuthi kube nendawo yakho wedwa ukuzithandazele wedwa egameni likaJesu waseNazaretha 5:30 bese ulapho ufike uthandaze basa umlilo kule ndawo egameni likaJesu waseNazaretha sisoxoxa isevisi yaqhubekela ngalo igama likaJesu waseNazaretha soke siyabulele kubazalwane si-invitane nje meme nabanye abantu nongasindiswa umeme nosindiswa umeme nowakhe wawa okanye wakho wasindiswa wawa umeme egameni likaYesu waseNazaretha amen soqhubekeka manje siposte ke nezintshumayelo zale mvuselelo ku-Facebook wami nisiposte naku-YouTube egameni likaJesu waseNazaretha ku-YouTube ndikubathanda cwasa search nje pha ku-YouTube bathandwa cwasa and on Facebook ndiku-PST bathandwa cwasi amen PST bathandwa cwasi usafumana ke ku-Facebook amen abanye Facebook basamashekele kwangoku so ke nisebenzisa lo Facebook yedwa ngegama likaJesu waseNazaretha inkosi sizovala inkonzo ngakumbe ezinhlizweni yasezimpilweni zethu in the mighty wonderful name of Jesus amandla umoya wenyaniso abonakale azingqine Nkosi uJesu na in our time and in our generation in the name of Jesus for I believe ukuthi sivusile kule mihla yokuqhubela uNkulunkulu ongcwele ukuze simele ivangeli lakho Nkosi uJesu sincede ke Nkosi yami singakufelish nevangeli ngegama likaJesu thank you Lord Jesus name amen